Opštinu Bajina Bašta danas je posetila delegacija iz kineskog grada Guiyanga, predvođena predstavnicima Udruženja scenskih umetnosti Kine. Cilj posete je uspostavljanje kulturne i turističke saradnje između dva regiona. Razgovori su vođeni o zajedničkim projektima, kulturnim razmenama i promociji turističkih potencijala Bajine Bašte. Zadovoljstvo nam je da imamo priliku da ugostimo ovako visoku delegaciju iz naše prijateljske Kine i da predstavimo ono što u stvari jeste negde cilj ovog sastanka, naše kulturne i turističke potencijale. Kao što i znate, godinama već kineski turisti su veoma brojni u opštini Bajina Bašta, a mi negde želimo da se profilišemo kao opština koja svoj razvoj zasniva na turizmu i na kulturi i negde da vidimo, iako Kina je, kažemo, toliko veća i toliko daleko otišla što se tiče i tehnologije i tako dalje, da vidimo šta je to što Bajina Bašta na neki način može da ponudi nekom malom delu u Kini, da napravimo neku saradnju. Sve to naravno ide, kažemo, na nivou države, na nivou ova delegacija bila već u gradu Beogradu, napravili su neke kontakte sa drugim opštinama i mi, drago nam je da negde mi na neki način predstavljamo turistički deo Srbije što se tiče ove posete. Dogovorili smo neke konkretne korake, ali ćemo prvo da ih upoznamo sa Bajinom Baštom, sa nacionalnim parkom Tarom, sa značajnim potencijalima, otićemo do manastira Rače, naravno do čuvene kućice na Drini, ono što u stvari je, da kažemo, vjerojatno je najposećenije što se tiče kineskih turista i da vidimo šta je to gde bi oni mogli da kažemo, da napravimo neku konkretnu saradnju u nekoj budućnosti. Svakako jeste nam cilj da i dalje nastavimo da dolazi što više posetilaca iz Kine, ali ako uspemo da napravimo neku saradnju na kulturnom polju, svakako ćemo i to pokušati. Nakon sastanka, delegacija je posetila sedište Nacionalnog parka Tara i obišla najpoznatije turističke atrakcije, manastir Raču, muzej ćirilice i poznatu kućicu na Drini. And this year is an important year between China and Serbia. Želim da vas pozdravim ispred delegacije Kine i grada Guiyanga, da vas pozove da dođete tamo, da pokažu svoju tradiciju, da vide našu tradiciju ovde i da naprave određenu saradnju koja bi u budućnosti mogla da nas spoji. And further discuss the sistership collaboration. 大家好，这是我第一次来到塞尔维亚，然后我认为塞尔维亚是。U svojoj posjeti su shvatili da Srbija je veliki prijatelj Kine i oni su naravno time dirnuti. Žele da pozovu sve nas u Guiyang, da posjetimo taj veliki grad, da vidimo njihovu kulturu, tradiciju, njihovu, da kažemo, kuhinju i njihove običaje. I puno vam je zahvalna za ovaj prijem koji sada vi priređujete ovde za njih. Ova poseta predstavlja početak međunarodne saradnje koje bi mogle doneti nove mogućnosti razvoja u kulturi i turizmu za celu opštinu.